igama lami uTholokuhle Diove izindlebe ngina 25 years old and ngiphuma la eZondi extension 9. Mina abantu abaningi bathanda ukungibiza ukuthi ngi-extreme cheapskate. Yes, mina ngumuntu o-cheap, mara mina ngumuntu o-cheap for a reason. Angisuye umuntu ahamba with izinto njengani. Mina ngisuye umuntu odla 2 slice yesinkwa. La kwami mina nomuntu wami nabantwana bami sidla 1 slice yesinkwa and nakhona imama sidla 1 slice yesinkwa asigcobisi isinkwa. Umuntu nomuntu kumele adle ukudla okuzosinela for the entire year. uTholokuhle ureuse amanzi wakhe wogeza uma afuna ukwenza into edinga amanzi. Lamanzi lawa sizosho ukuthi siwachithi because lamanzi lawa sigeza ngawo, sipheka ngawo, futhi siklina ngawo. So nje sizosho ukuthi masiqeda ukugeza lamanzi lawa siwachithi nange-mistake futhi. Mina ngifila ngathi into eyoyisa kakhulu these days emhlabeni amanzi, so mina I'm trying to do the best I can ukwasave amanzi wami khona ukuthi ngabhizi ngibhadala kakhulu for amanzi. uTholokuhle uma umndeni wakho uceda ugeza usebenzisa wona lawo manzi lawo ukwenza ukudla kwasebusuku. Lawo manzi wathala ejekeni waceda ahamba ayothela epanini abilise ipani khona ukuthi ayokwazi ukwenza imili idina yasebusuku for abantwana bakhe nomnyeni wakhe. Nafina lamanzi lawo ogeza mama wasebenzisa ekudleni kenza ukuthi ukudla kube ne-more juice yabo, kenza ukuthi ukudla kudleke kudigesteke kahle, so ngisebenzisa lamanzi lawo ogeza ukupheka. uTholokuhle mayeceda ukusebenzisa lamanzi lawo yawabuyisela ejekeni maceda ahamba ayowathela futhi ebhavini bazophinda futhi ukwasebenzisa lamanzi mabegeza. Waza Thina la kwamasebenzisa ama-toilet paper into esiyisebenzisa sisebenzisa amaphepha because amaphepha ngifila like ngawathola noma kuphi ngavele uhlangane nephepha uvele udobhe, so nje thina sisebenzisa amaphepha endlini ngoba ama-toilet paper futhi ayadura, so thina sho ukuthi masihlangane nephepha nje noma kuphi la ngaphandle siyathatha ngoba sisebenzisa i-toilet paper yethu. Sanibonani, igama lami uVelaphi Madlengula, ngina 38 years old. Ngiphuma la eZwala 2 eSoweto. Mina ngilabantu laba obabiza ama extreme cheapskates, ngumuntu oshibhile, angisilo umuntu lo uthanda ukuyista imali. So like mina ngidla ama carrots ami namanzi, angwadli nibisi. Ama carrots ami ngwadla ngemfokoko khona ukuthi amanzi lawa engwadlayo adreneke kumfokoko. So ngidecidile ukuthi mina ama carrots ami sizowadla namanzi futhi ngingafaki noshukela. Ngokusebenzisa imfoloko uVelaphi Madlengula usave up to 80,000 rand ezintweni zokudla. Masekucedile ke lamanzi la ngingawaseva for next time. Ngafaka la efriji khona ukuthi azoba abana kahle. Umntana naye ke kumele adle ama Kellogg's namanzi. Kellogg's with water, that's all she's gonna get. Nengane kaVelaphi kumele idle ama Kellogg's namanzi. Lana kwami isisu nje asi-waste, into esingayi-waste nje kakhulu itissue. So athi uye toilet noma ufuna ucleaner, into yenzayo 1 2. uVelaphi usebenzisa i-2 ply ye-toilet paper uma afuna ukusula amanzi. Uma uVelaphi afuna ukusula izandla zakhe usebenzisa yona leya toilet paper ukusula izandla zakhe. Noma abangani bami beza bazovakashela bayakusumela balandela ama-rules wami alright ayikuphi hamba la kwami. Yo mzala ekuphi toilet paper ufuna ukuhamba ke-toilet? Hayibo yini manje? Toilet paper now. Hayibo mzala. Thatha 2 ply. Igama lami uConservations Nokuthula Mbulaleni, ngina 33 years old and mina ngiphuma la ePimville endaweni yamaGinta la eSouth Africa eGauteng. So abantu abaningi bathanda ukungibiza i-extreme cheapskate because mina ngumuntu oconserva environment yakhe, angisumuntu ohamba awaste ugesi, izitsha ngayiseva, yonke into yamele ukuthi nje ngikwazi ukuziconserve nokuzipreserve kahle. uConservations uthi yena kwakhe sebajwayele ukuhlangahlanganisa ukudla okungahlangani ngoba yena uyatswafa ukwenza isishebo for abantwana bakhe, futhi uyathanda ukubisela ukudla la okuphuma khona uma abakuqedanga ukudla ukuseva lokhu kudla lokho. Lawa amanzi wethu okuchama la kwami sisebenzisa ibhodlela masifuna ukuchama because the more siplasha the more ama-expenses wethu wamanzi akhuphuka, so ukuseva imali sichamela ebhodleleni bese lo mchamela wami sawuthela engadini khona ukuthi ingadi yethu izophela fast because i-internet injele ukuthi the more uchamela engadini the more ingadi yakho ikhula fast ngoba ithola i-acid. uConservations yena kwakhe abagezi ubuzo nomzimba kodwa bona basebenzisa i-tissue ne-Colgate khona ukuthi bazokwazi ukuqhubisa ubuso babo ngoba babona ngathi leyo indlela efasta yokugeza.
sisebenzisa i-Colgate kakhulu because sifela ngathi i-Colgate inaleyo effect leyo yabona ukuthi masebenzisa insipho kumele uzogcobise iskin sakho siba dry kodwa masebenzisa i-Colgate uzovela ugcobise i-Colgate maqeda ube sharp and futhi i-cheap ngoba insipho sezadura these days so save imali. uConsta Vicious Mbulaleni akasebenzisi amanzi uma egeza izitsha unezizathu zakhe zalokho. Reason why thina sigeza singasebenzisa amanzi masigeza izitsha. Okokuqala because asifuna ukuphamisa ama-expenses wethu amanzi. Okwesithuna asifuna ukuphamisa ama-expenses wethu okuthenga insipho yokugeza izitsha because nazo lezi zadura. Ama-sunlight afika ubo-200 so nje asifuni nje ukuwaste imali. uConsta Vicious nokuthula Mbulaleni yena usula izitsha nyokuqala nyokuthela ngesispray sase-toilet bese asula ngetissue. Yena ukhola ukuthi lokhu kubulala amagciwane kubulale nama-germs ukwenza kuzo zonke ama-occasions uma egeza izitsha futhi ufundisa nabantwana bakhe ukuthi benze lokho. Ya umngane wami umbali wangitshela ukuthi right if impahla sisifaka efrijini because if sisifaka efrijini ukubanda kwefridge kubulala ama-bacteria which is the same thing i-dishwasher eyenzayo to izitsha maka like iyenza in a faster way. Le nto le ngayidala ngo-2014 and for the past 10 years beyisebenzela kamnandi so like ngibona kahle ukuthi abantu abaningi kumele bayisebenzise into lena ngoba futhi iyangisiza ngokuseva amanzi ngoba amanzi vele ayadura yabo. Igama lami uRefile Mongameli Mkhwanazi mina 25 years old and mina ngiphuma la eDobsonville eSoweto ngihlala nendoda yami uPhamadle Mkhize. Mina ya umndeni wami nabangani bami bahlezi bangibiza i-cheapskate bazi mina ngi-cheapy ngithanda ukuzizwa ngathi anginamali kodwa mina ngiyimillionaire ma guys ngoba nginemali akusho ukuthi kumele ngidle yonke. uRefile Mongameli Mkhwanazi uthi kwakhe kuzosetshenziswa i-10 piece ama-toilet paper ngazo zonke izinsuku ngoba ama-toilet paper ayadura these days. Mfethu kunzima ukuphila nomuntu angifuna ukungasho hayi kunzima ukuphila naye mayithi ngiyakakho uyangithethisa ukuthi ngidle imali yakhe yonke sometimes ngishiyela i-10 piece etoilet paper bese athi kungcono ngisule nge-newspaper even zokakha kakhulu mara ngiyamthanda sokuzoyenzani ayikho into engizoyenza kumele ngiphile naye ngimbekezele. So mina ngithi umuntu othanda ukudla imali yakhe ngithanda ukuyisave bazokushuba empilweni nami ngibe nayo imali yokuthi ya naye imali angayisebenzisa angithi umuntu avela awaste imali nje mina. uRefile Mongameli Mkhwanazi uma ephuma ngaphandle eya emsebenzini uyenza isiqiniseko sokuba ucima wonke amalayithi ukuthi akwazi ukuseva ugesi ayihlise nama-expenses. Uma manje kahle kathi siqinisa ibani uma uyolala makathi nasathi hayi sibona kahle ukuthi uyisilima nje lo singafuni ukuzwa next ephuma emlomeni wakhe ngoba bese ngamameli maka ngakhula ngabona ukuthi hayi ukhuluma iqiniso umama so ngabona kahle ukuthi every time amphuma ekamareni mina ngicimisa ibani ngoba hayi ama-electricity bill la eDobsonville iyadura so nje kumele singesho ukuthi isibani siyacinywa noma kenziwani. uRefile usebenza as a flight attendant uthi yena angeke akuthenge ukudla ngoba ama-passenger ayakushiya ukudla emaplanini. So mina ngi-air attendant or i-air hostess la eQatar Airways mina ngisebenza nabantu aba-airplaneini. So most of ukudla engithola lapha eplanini suke kukudla engakavulwa njenge-jungle oats le ngiyitholile i-creamer le ngiyidobhile sometimes kuba nakhokhu kuba yitiye so nje ngigrateful ukuthi ngiyakwazi ukuthola ukudla okuningi and mina ngispende imali eningi endlini. uRefile unokutshontsha ama-spice laphaya ekhishini wase-aeroplanini khona ukuthi azokwazi ukupheka ngawo. So mina ngisebenza ku-first class so abantu abaningi labantu laba abanemali so ama-passenger bashiya ukudla bashiya ama-Ferrero Rocher bashiya ukudla okumnandi so mina vele ngithi akungcono ngikuthathe lokudla lokhona ukuthi ngingaboli yabo ngoba vele ukudla emaplanini bayakuthatha amadoda bakulahla so ungcono mina ngibona kahle ungcono ngikuthathe khona ukuthi ngizopha indoda yami. Okay baby khamisa it's